Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqah yaltamisu fihi ilmah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala fi riwayah. Alhamdulillah sini na tumatapang kahadere sukuru tamagangka resesena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan niya pasalama masa reale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jak lalu ki tudangi yang kali ngeta puasa na nabita tapi timut tadi nama salawat di nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada wanita di kota Tarim, Yaman. Sedi waktu magering ya, masemang ya. Talunga soni talumpan deh. Waktu tanya lagi nama kada bene ku aga sabak na malasa kit. Na bali bene nama kada talunga sona malasa. Na sabak talunga sotona de nang kawanipi siruntu nabita. Maka dilaki na berarti wani-wani ki siruntu nabita maka dia wani-wani ka siruntu nabita. Talunga soni de usiruntu talunga sotona masembang. Maka dilaki na aga na sabari. Wani-wani kisiruntu nabita. Nabali romakun reye maka da ero ya de nalaba sasosiwani ku gangkan na pura ka masalawa di nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka 10,5 sebu salawat. 15,000 kali salawat. Tapi itu melo kisiruntu nabita tania benga masalawa bawa tania. Na satu panditata ya komelo ki malomo siruntu nabita minimal apa agaga ijama. Nomor sedih timutta mega masalawa. Nomor 2 berusaha ki patuo manangi sunnah-sunnah nabita bicu etoga batua etoga maringangi ki jama masusa etoga ipatuo manangi. Aja na malopoi bawang. Gangkana sa pusisa na nabita Sayyidina Abdullah ibn Abbas sedi waktu tami masigi mapak guru letu iyolona anak guru na turi tari mi bana jama gangkana capu waktu na mapak guru tori bawa na jama itani ko anak murid na makadewe guru nangi pata teri mapa mula bunga teri tutume gangkana makukue aga na sabari maka dipangulut ta Abdullah ibn Abbas ero ya nange tama ka masigi dewi ngerengi aje abiyoku upake atau aje atongako coba mito iko dena patua sunana nabita tama masigi aje atonganna makre murina na sunna mero namo taselei de to tama dosa makre pangulut Abdullah bin Abbas tonga sunna me tapi iko tama kanangi masigi na aje kiriku upake berarti ero watue de waringar ako pong Allah subhanahu wa ta'ala de upatuwe sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syarat kedua. Kami kimalo mo siruntu Nabi tapatuwe sunnah Nabi yemanak ko tole. Kemudian nomor 3, ikomelo kimalo mo manipis siruntu Nabi jadilah pelayan umat.
Aja nih ditolong melo ilayani. Tapi mancaji ki pelayan umat. Nah, sebab itu Nabi ta memang lekiring kupung Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Kemudian nomor 4, ya kami kimalo musiruntu Nabi ta tapenoya titta rasa udani melok siruntu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepura anak muda ko Yaman leko guru nah. Maka di guru dega ga amala marenga supaya malum ka siruntu Nabi ta ilala nepi. Akhir guru nangka aga sebelum matin rong baca salawat bakal 500. Jadi lisu nih. Sebelum matin rong Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bakal 500. Dan karena seminggu dia nasi runtuh Nabi ta. Lisu si pengen ko guru na maka dia pun si runtuh Nabi ta. Maka dia guru na tambahi pak gena si sabuh. Pak si salawat si sabuh. Gangka seminggu dia pun nasi runtuh Nabi ta. Maka dia guru dia pun si runtuh. Maka dia guru na berarti kurangi. Tambahi pi pak gena 2 sabuh. Agan nasa ngiro maka dia si sabuh lagi biasa nama timro tudang. Apalagi kau ganda 2 sabu mau panak kapang. Dia gak meringan-ringannya. Dia ulai jam itu 2 sabu salawat tu dia ulai. Dia gak meringan-ringan ga, magampa-gampa ga. Maka di guru na, engkah. Matu ko mangeri bibi. Lo undaki lo bolaku manriwanne. Kemudian engkah kamar upas sadiangi. Eko pura ki mande tama ki matindro. Insya Allah matindro ki matu manipiki. Siruntu ki nabita. Maka dia rona murina. Kamu paling gampang. Mana tani robu kata pudangnya. Aina napas dia lena. Nasabah itu guru ko yama tu ko alena mapande biasa na andre lundra. Nandre bembe. Jadi anak muda na luasnya lena dia nama de tangaso. Sabab melu mande bolana gurunda. Gangkan na letu bolana gurunda de gage pas sadiangi sangadina lahom. Biasanya lahom bale tasi ipa jai na pirakoi. Bale rakoh, ya, malam peladai. Jadi bale rakoh. Jadi bale rakoh mi pandangi, dek gaga nandre, dek gaga ruti. Ya sabi torai dek gaga ruti ya senda. Malampe. Aku makan do par kadon ya jue. Iko mi kimalam ma yandre irame jo kowe pelai. Iko de irame na yandre si puisi tamat tu. Iko ya bampangi pinsang itu Baliraku bawang ipasadangi, nandre ni nange. Na itu ko agaga mapa jayandre. Malomo kitu mano, madakka. Matengah ni nange mandre anak muda madakka milo werino guru. Dia gaga werino tarenga mak kede guru na. Dia nawa di minu tu Ke madakka ka, ke me ko sirun to nabi taga. Kede melo, ajak mu minum. Dia na minum. Gangka na capu nero baliraku Mak kede guru na kede kamar upas sadia komboa, taman ni matindro, taman ni kamarai. Ternyata koro kamarai jam pa asik kipas angin lagi dia gagah. Pelapa. Atau madeka apa kesi. Gangkan nasi jam. Ilala kamarae dia nule matindroy. Maka to guru tapas sunna. Kade magi. Wah dia nule matindroy. Mapalaka. Madeka kak. Aja nusir untuk nabita. Yang pati tapas sunna kak. Maka di guru na tanggungi. Paterui. Pasay. Napasa. Ayo na matindro nangya. Yolo na subuh Oleh guru na tadu Waktu ni tadu nangis ko guru na, mi cawa-cawa niya. Ilalatin do na. Tadu, otoki. Supaya tahajud. Pas moto, tapasulla matana, macay ko guru na makar. De na melo makan re guru ko ide. Kade magi. Nama cawa-cawa ni tu nangis, sirunto ni kapan nabi tamak kade ade gaga ito, mubaleka. Kade aga paling mewa sirunto makadero nangis amatin do ka. Wita leko ko ka padang pasir re. Tangaso. Dek kepala. Tanya pato dekaku. Masa pak kawai. Jo ke kamabela. Tiba-tiba angka salo urung tu yoloku. Wak deperi rosalo wale wena. Watun nero nangi wena engka di kolimaku. Melo ni upatama ko sumpaku. Menangkalo kita duka. Jadu neno. Macai. Maka de guru na. Ko cap ko pale makan de guru ko ya. Aja na. Tapi sengisi dia gagambo makada. Magi na iye mega watutta masalawa ni nabita 500 salawa sisabu salawa tapi dia nule taruntu i nabita ilala ni pita nasaba tabaca bawa misalawa tapi dia gaga udani ilala ngatita melo siruntu nabita pada nange udanita aku sebelum kimatindra
Jadi tu nipit tua diatur sebenarnya tua diatur. Magina ini puluhan tahun kita berselawat kepada Nabi, tapi dia pernah kata siruntu Nabi tak. Nomor di kapan nasabari megala do dosata. Nomor 2 masalah mi, tapi dia pagaga udah ni malopo ilalang atita, tonga melo siruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini nato mata pangkadir. Ini sebagai mukaddimah. Jadi melo wala ada sifalatu yawanniya, iya natu pasanna topan ditata Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Pengarang kitab Bulughul Maram. Pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Muslim. Itu panditata ilala sedikit takna natapi makada idza aradallahu bi'abdihi khairah. Yarupung Allah Subhanahu wa taala yakona kelore ngide cengirisi dia tanah angkat tanda-tandana. Jadi rupung Allah taala yakona keloro kidece angkat tanda-tandana tuh. Aga na tanda-tandana yakona kelore kidece ngidi atai pung Allah Subhanahu wa taala na po ito panditata makada wa faqahahu fid din. Ero rupa tawe, ero atai, yakko kelore ngide ceko pung Allah Subhanahu wa taala nomor si di aga tandana ipapahang ngimatu ako pak disengang agamay. Jadi kona kelore kide cepung atala napapahang kimatu pak disengang agamay. Termasuk ni napapahang ko pak disengang agamay pung Allah Subhanahu wa taala aga iko angka pengajian rajin hadir. Ya, turu ke. Tapi sebaliknya nasa to panditai ya senge to cilaka to ako ni masigi na pengajian lete masigi masun pajang. Ya. Pak geran ya pangkana itu matinroy ya. Ya. Itu to cilaka itu. Pengajian masigi na lete masigi masun pajang. Sabede na melo tu dakwa pengajiannya. Nah ini hadir ki pengajian ya. Majelis Pak Diseng agama ya. Megala ada pelana. Bahkan kasih di pandita pengarang kita Bughyatul Mustarsyidin Syekh Abdurrahman Asy-Syatiri aganasa angka 10 pak ala biranna tolowe pengajian matun tu Pak Diseng agama namo matinroy runtuto namo matinroy jadi pego ku pengajian towe den nama rigaga bawa ki kasorok pakai angka luang tindok ikoti den nama rigaga yang penting turu ki hadir bahkan namo salania ki taruntuto. Nah sabab ini tu lo tu dah pengajian lele mana 4 juta tu lele mana niata kami memang tu tahu tujuannya niatna melo tong-tong matun tu Pak Diseng engkau engkau tahu dia anak tolo tu dah kue gara-gara aga ya kau pura pengajian mana rebe patuwe dia nama dia aja ya engkau tahu gara-gara aga mi sandal mi ka pernah lelu nah sabab malusa-lusa ni sandal supaya ma baru-baru lo kijo masih pengajian li supaya matu ma baru-baru ni bawa lisu engkau tahu. Namo salania ki agana sanabita humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk bersama orang yang menuntut ilmu agama, de agama tu penyesalan lino naniang akhir. Naya matu katatongi selesai ceramahnya, insyaallah kuna terima pong Allah Subhanahu wa taala angka malaika makberi pengumuman gore matur malaikai aga goranir malaikai kumu maghfurul lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat tatomana ni puramanan itu nak dampengi sinina dosa-dosa tak pun Allah Subhanahu wa taala kanjana tu. Nah itulah lematun tu Pak Diseng itu lala susah agana sanabi tak mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilma niga to malalawi lalenna lomatun tu Pak Diseng. Jadi itu bahasa Arab, laleng itu 2 bahasa Arabna. Syari si bawa torik. Secara umum biasanya syari lalu malopoe, lalu maluange. Iko torik lalu macike. Lebih malomo yo lalu maluange atau lalu macike. Lalu maluange. Nero lalu matun tu Pak Diseng aga nasana bita torik lalu cika. Netu ko lalu cika yo tu mega hambatanna, mega halanganna. Pada lo kimatun tu Pak Diseng itu mega susah, mega hambatan, mega halangan. Napa kimelo? Oh, mega matu lo pengajian Masjid Al-Fitrah. Tiba-tiba yolo na mengeribi tanpa turu bosi ya. Turungi bosi ya. Mak bici setan makere jangan ulah. Bosi wi. Masa mau matu? Tama bawa no ilalang.
Engkau kau tindomi munasu muanre tanah menyamang ya. Coba biji saya tanya. Ya kau pura ni munasu Indomie buka bawah ni HPmu. YouTube na mita. Wah di mau mita tu ceramah kau YouTube. Coba acana saya tanya mak biji tu. Pas matu pura ni nanasu Indomie na, pamula ni nandre manonton YouTube. Na peli mamane mangkelinga ceramah. Mak biji saya tanya mak deh. Matu itu ceramah Lelengan aja lo mita berita ga. Tomakelo dandu ga. Ceramah matu be. Na berubah. Jadi itulah lama tuntu pak di sana tu lala susah. Mega halangan, mega hambatan. Tapi kok yulemo lo lalu ya rogagai. Aga nasa nabita sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niga to mal lala susah lo matuntu pak di sana. Ipalo mo matu lala na kopong Allah Subhanahu wa taala. Gangkan na tama suruga pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Kayak contoh warengnya. Kilo Jakarta. Ipajok kalewe. Iko melo kilo si de kampo na ipajok kalewe. Biasanya susah tuh. Apa melo sapa oto. Mangoto kisimatu. Iko oto bicu tomi. Wa megatoni isa na de gaga si cipi-cipi ke. Makanya mo ko na patu yase na supiri Biasa supiri mapelo dia na patu asena. Mak bopelo ke. Letu si matu bandara napa kimi melitike. Masusah napa melo check in, napa me boarding. Menda si matu pesawat kelas ekonomi. Susah. Letu si matu Jakarta noki napa kimi lo sapa oto, napa kimi sapa penginapan, napa kimi sapa andre. Susah mana? Tapi kome kilo Jakarta natulung itu napa jok kaki itu menyama mana tu mata. Napa kimi supuli bolata rapan. Engkana auto sedia jemput ke. Idi mi banda jempu ala letak lo apero to letu si matu bandarai maka dia ro supir aja nata beli tiket puran itu yang kelas bisnis jalur khusus dan perisik langsung mende pesawat mende si matu pesawat ya kok kelas bisnis to itu kok pesawat kedo cek demi kedo to itu pramugari itu kedima kaki tapi kok kelas ekonomi namo jungkri balik ke na kedo ya Turus si matu pole pasawai tapon kan sedia jemput. Kadang kan itu hotel pas sedangi angkana andre pas sedangi. Manyamat tu. Napi kolino ye. Na itulah la melo tama suruga itulah la susah. Mapamula ki buru. Na itu tanah matu ko ki buru saga. Siaga peta na kamalinoy se kuato kito etani lala ki buru. Ye ko talupulo pisabutan, talupulo kisabutan ilala. Aku pada masyar matu 51 tahun. Malu jolo mana tekor. Mata so sejaka ya sena uluta. Nasabari dosa mapusa matu to engka dosa na gangka kaci-kaci, kagangka utu, kagangka popa, wetang, aro, engka lalu labu nataro pusana onregana dosana. Lala susah. Tanya apa matu penimbangan amal, termasuk hari yang paling mendagangkan nasa tu panditata, yaitu timbangnya malai. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Niga tau decen nalak di matana najana iparurio tu mata. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Niga ero decen nalak di maringan najana neraka tawana. Nah termasuk hari menegangkan itu matu penimbangan amal. Nah jangan pamelo ki penimbangan amal tanya pato seletak melo mi lagi ipasi na tanya pato seletak. Apalagi penimbangan amal matu susah ye. Tanya si matu titian sirot, rambut yang paling tipis ibagi pitu, tajamnya lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Lampe nang kato pandita makada sisa 500 tahun, engka makada telu 1000 tahun. Susah ye, engka makalolo, engka ulun na minapaki jokka. Angke napa 2 langkah, tapa makdana ni, yoko makdana ki langsung neraka jahanam ya wata. Iko melo ki jokka laleta, iko meki pa jokka laleta. Tapi kau nak tulungi pun Allah Subhanahu Wa Taala. Pun Taala pajok kaki mapamula ki buruk matu malomo gangkan atama ki surga pamasena pun Allah Subhanahu Wa Taala. Magi piyule runtu ya lala malomo tama surga iko tuta 2 kilo nyoe melo ki malo lala susai lau matuntu pak di sana na palomo matu lala tapung Allah Subhanahu Wa Taala gangkan atama surga pamasena pun Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niga tahu malalangi atau dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya
sampai dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau ke pengajian berusaha ki turun ki hadirat. Nasabak tania patu apalan tu, apalagi pengajiannya gratis mito. Gratis mi. Dia pada leleng mi kita ma bioskop menonton, nulek apa dosa mi runtuh maka majak. Meloki nonton konser musik maka majak. Pada sana selewe biasa tu mi dosa runtuh. Nah ya lo matun tu pak disanga gratis apala lo po imondina na pasadia pong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya menuntut ilmu aja na sembarat to pilih-pilih juga. Ya, aja kama ero mi ustase ipoji na sabak lucu-lucu mi bawang ay aja. Jadi ko sapa ki pengajian sapa ki tahu ya la guru ero mana sepak disanga. Apa mega mako ko tahu macam mi manana macerama nih. Ya macam mana nak ceramah nih. Dia kena ma pesantren, dia kena ma sekolah agama, tapi mana nak. Nah itu tuh dia kena matun tu pak disang agama, kemana nak biasanya salah-salah tu matu. Aga nasa nabita, ya komelo kama lino itu, kemelo ni kama lino sana ya. Mega matu muba ruwaibidah. Aga ya ruwaibidah, alladhi yatakallam fil am. Mak bicara tapi tadi keahliannya. Kasarana ko bahasa Arab Pak bahasa Indonesia komentator nih. Kita komentator itu. Apalagi baru-baru Pak Golo Itu komentator itu jago ada itu ya si komentator jago ada. Kamu dah bangun mana Pak Golo itu bangun mana? Belingnya bangun sebarang ke deh. Pas alena yari Golo nama matan nang dia Tony sangi. Oke, komentator. Hati-hati ki mega tu maku ko komentator ko agama magala ma protes magala ma cerita. Ita ni matu ken rome maki basikola makredito nang kabasikola. Bahaya ye. Bahaya. Ya, termasuk di masige ko unda ki pacarama ero manase pak disengan aja na de. Gara-gara lucu-lucu na mi mega mi kedona ipoji si aja. Yang jelas sanad keilmuannya si sambungi guruna gangka sahabae gangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man laysa lahu syekh niga de gage guruna ilal atau tongan linona syehud arifun makinun guru malampu pak disangana gangkana nabita marrat hayatuhu capu bawa ni matu umuruna tero tua kolinoe wa huwa ma'dud sedang dia berada di dalam kerugian yang besar. Jadi nomor sedia tandana sedia ata ipoji ko punga taala ya kelora de ko punga taala ipapahang ni matu pak disang agama. Kemudian nomor 2 tandana pong Allah Subhanahu wa taala na kelorang ideceng wa zahadahu fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hidup kita di dunia zuhud. Zuhud kimat kolinoy. Aga yasa zuhud yasanya zuhud dena yatangi malalino de. Dena yatangi mancaji to sogi de. Namo mek ki malamanang talamanang ye ko tawle. Yemi to de nawat de angka papoji ilala ngatita akolinoy ay itu dia nawat dia. Imam Malik itu tanya pato sogina to pandita lopo ya. Itu Imam Malik baju tahajud na bawa harganya 1000 dirham sekitar 70-20 na juta khusus dipakai sholat tahajud. On rasogi nero Imam Malik angkasi dito pandita yang sejaman dengan beliau ya Sufyan As-Sauri Maroki Isura makedewe Malik pandita kok sogi, adik menyindir. Pandita kok sogi. Nah balik tu pandita ta Imam Malik maka ketahuilah wahai Imam Sufyan As-Sauri maka iya linoe aku mitu limaku tapi cek dek mode nak kena tama ilala atiku. Itulah zuhud. Dia tu nama rigaga na bau limata tu dia nama rigaga. Ye mitu marigaga ye ko ipoji ibau lima. Dia tu marigaga tu dayolo ki kon kacara. Dia marigaga. Tapi ini tu mancaji masalah. Ya ko ipoji ipatu dayolo. Ko di patu dayolo magaliwi. Dia tu na marigaga na pakalabi kito dia na marigaga. Iya itu na marigaga ya ko ipoji ipakalabi. Ya jadi itulah zuhud. Dia na marigaga tapun linoy. Yang penting ilalang natita dia gaga papuji ako linoy. Atau masalah Bapak Ibu sekalian, itu masalah dalil. Itu dalil itu pura ni nabagi pong Allah Subhanahu wa taala. Warizqu maqsumun bainal khalqi hatta al-hinas. Itu dalil itu pura ni bagi-bagi, bagian na ye. Pura ni. Ya soy si kuami, baja si kuami, sangadi si kuami, pura ni bagi.
gangkana alati yawana tanae ya awa tanai ya alati ang kamato dalen ay pasadian ko punga taala aga dalen ito alati mayat tomate tunandre nito alati itu kalau tomacomo mate tanya patoriona kedua mandela ada kisiya tapi ko tomate madoko buku si Andre ya jangan masalah kalau masalah dalen aga nasam to panditata idza lam ta'rif unwana rizqik la takhaf fa'lam anna rizqaka ya'rifu unwana aja mo tamaselang ya kode tay sengi alama na dali ta aja mo tamaselang nasabamage itu dali na patantuang ipong ataala naita tu bolata naita dia na mungkin salah tama tu dia na mungkin salah tama tapi bukan berarti ya berpangku tangan pasrah bukan. Ma'jama kina sabab perintah nama tu punga ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa. Cuma itu warang parangnya to ngepura na patan tu punga Allah Subhanahu wa taala pura. Ya 100 sabu ya soe baja 150 sangadi 50 sabu. Pura ni patan tu. Tapi yang menentukan halal haramnya ini rupa tahu. Jadi ini tu patan tu halal haramnya warang parang ini tu. Kalau bagaimana punga ta'ala patan tu tapi halal haramnya ini patan tu. Contoh, Panglut Ta'ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nabawi nyaranna. Melolor siruntu sahabana. Gangkana bolana sahabana ero nyarenge denis sengi kendo ya si orang. Tiba-tiba angkat koro anak muda nanya. Orang A'rab itu kampung kasih. Napodanya orang anak muda makede melo kika tulu nga makede age. Tajangan jolo yang nyarekku di bara waktu cenampo mi 10-5 menit melo kasih siruntu sahabatku maka dia rona muda iya dari mari gagah jadi tamu ni Panglut Ali waktu nama sui pura siruntu sahabana lenya rona muda lenya to nyaranna maka di Panglut Ali tapi dia na mungkin hal nyarekku ya dia na mungkin sehingga ro Panglut Ali masuk oleh Madinah betul tongeng engkiro nyaran nak kore noli nyaran nah waktu na noli nyaran na mak depe ternyata ro nanya anak muda tanya to nyaran na melok nala pelana nami on rotu dan nami pakri Panglut Ali de nama bela na balu ya pasti ko pasak Madinah tami pasak Madinah Panglut Ali angkat tong narun tero on rotu dan nyaran na natanya ro Pak Balu makade saga talyang iya kami kami lo kimis modalana Pak Balu coba Pak angkat tu tahu melo mana ni modalana Pak Balu gangkan ro Pak Balu mak beli bawang kade deh panarapi Pak modalana mak beli ni ya apa mage pangali mana nak to me mana sani modalana tu ya ya Panglut Ali makade deh tapo dak bahawana saga talyang iya pakai Pak Balu anu ya baru-baru li nanya ke anak muda lalu dia tu wisi tu polike gitu baru-baru kisah agak telangi makre apa datu dirham jalan iku makre apa datu sebuah macawi Panglut Ali agak nasa Panglut Ali seumpama mero nanya anak muda melo isak bara melo yaki ku punga ta'ala bara 10-5 menit apa datu dirham naruntu tapi dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram nasabah mage ero Panglut Ali nangge pale waktu natamay melo siruntu sahabana nakoti kantona ternyata koro kantona angka duit bawa siaga apa datu dirham maka di Panglut Ali ilal ngatinna iya ko masuk ka mato nasaba makanja kasi anak muda melo kana tulu melo kana bantu jaginya reku saya akan beri hadiah sebanyak 400 dirham coba tapi alena pilih lalang haram engkamu lalang halal ai pasadianya. Jadi yang menentukan halal haramnya tuh ide. Jadi itu tuh korupsi itu, tuh makalasi penipu, perampok, pangai. Dalil nama tuh halal dalil nama tuh. Tapi alena mipilih lalang haramnya. Engkamu lalang halal ipitangin kamu apa sedang yang kamu. Cuma demi na yakin ke panna pesi. Dia nasak bara. Tapi seumpama melo yaki ko dalek na kupong Allah Subhanahu wa taala melo sabara dia akan mendapatkan harta yang sama tapi dengan jalan yang halal. Apalagi makukuen kalau istilah
jam pahalalae haram melagi masusak ke pada ko dega punga taala ni mak bicara ke ya magara-gara ustaz pakai sematin roh ya supaya dia tematin roh sini na teman pengkader. Jadi ini yang kedua tanranna ero atae ya ko yakilora de ko punga taala Allah akan bikin zuhud hidupnya di dunia pole linoe tapi dega ga papujilino ilalang atita magi na mega to makuke masolangnya fasadul umam bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama hubbul mal wal jah nasa to panditata Imam Ghazali magi na masola masyarakat nasaba mega pejabat masola magi na masola pejabat nasaba mega ni to pandita to nasa ngale na ustaz masola magi na masola to pandita hubbul mal wal jah dua nasabari nasabairo to panditae na poji ni warang parangnya na poji ni kedudukannya itu dua mitu sabana dosa sini na dosa kolino itu dua mi sabana to magi na maceko towe magi na menipu towe magi na majak sifat towe magi na korupsi towe magi na merampok towe dua mi nasabari to aga hubbul mal wa hubbul jah na pojila de warang parangnya na pojila de kedudukannya ya dim tu makde nabi ta hubbud dunia ra'su kulli khati'ah papojita kolinoe itulah puncak daripada segala kesalahan. Aku to pandita nama seorang tanya apa? Ya, yang ngeratu riola bicumo pak. Telumi parte. Waktu na zaman namo Papa Harto di, telumi itu parte. Nomor dia aga P3. Aga gambaran P3. Ka'bah. Makadero to panditae dukungi P3. Siapa yang tidak tusuk P3 berarti dia telah berpaling dari kiblat. Mana ya? Ya. Berpaling dari kiblat. Nomor 2 aga Golkar. Aga gambaran Golkar. Beringin. Engkau tuh pandai tanah. Pusing boy. Ikode itu doi P3 berarti berpaling dari kiblat. Siapa tuh dalile alena? Aga. Kira-kira tuh dalile nah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat apa kianya? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah. Riolo sahabat Nabi tak sumpah setia, janji setia kepada Nabi di bawah pohon. Berarti siapa yang tidak coblos Golkar berarti sama saja tidak mau janji setia kepada Nabi Muhammad. Coba. Tu pandit itu kena poji ni linoe na poji ni agak sana kedudukannya makar agak salih sapar lalang ya nomor telu agak partai nomor telu P agak sana PKI ya agak PDI salah ke ya agak PDI di agak merana PDI Banteng Tedong lebih pusing puye nomor di Ka'bah, nomor 2 tok beringi, nomor 3. Oh, kata dalilnya. Aga, surah terpanjang di dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah. Tedong. Oke. Kita pandai ikut masalah itu makut tuh. Nama aku ke patwe sebagian itu nanya maku mana. Wah dia lihat. Tali contoh. Angkat tolong maku tanah. Aku sih itu pandita. Ya, maku tanah. Milo fatwa. Nah itu aku tenangnya pegawai bank. Saya minta maaf, kamu pegawai bank di tani di usungguh. Maka dia pegawai bank. Bagaimana hukumnya bunga bank Pak Ustaz? Agak susah sih. Haram, mutlak. Nasa Pak Ustaz. Tiba-tiba maka dia pegawai bank. Oh, merencana apa ki Pak Ustaz? 10% mati keuntungan na banknya. May ipatama pesantren tak? Tapi maka dia Pak Ustaz makruh paling. Coba, apa berubah? Maku tanya ki, metapa berubah haram maca ini makruh. Nasa Pak Ustaz, 2 memang tu pendapat. Coba. Jadi hati-hati ki maka hati-hati. Dia hati-hati kita. Hati-hati. Jadi itu Pak Puja Kolino itu dia nama kita tahu pandrita ga, pejabat ga, to biasa ga, pada. Ya kota mana maka seorang yang roga ga. Nah tanra nasi di atas ya keluar dia cukup Allah Subhanahu wa taala wa zahadahu fid dunya. Allah akan bikin zuhud hidupnya di dunia. Boleh linoe
tapi dia gaga papoji ilalang atina ako lino. Bahkan ngero nanya linona nagunakan me bagaimana dia bisa tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai masih dekat, na pakai haji, na pakai umrah, na pakai masak, na pakai mak bangun masjid, mak bangun pesantren. Yang kedua, itu pimenek. Terakhir, agatan rana kuna kilorang ide cepung Allah Subhanahu wa ta'ala. Na satu panditata Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih wa basruhu bi'uyubin nafsih. Terpung Allah Subhanahu wa ta'ala ekona kilorang ide cerisi di atanna eromatu atai ipancaji kupung Allah Subhanahu wa ta'ala malo momitai jana alina. Malo momitai jana alina. Tanya jana towe. Sabay di umuna rupata itu, jangan itu tuh malu mau kimitai. Tuh baliman nasa tuh panditay. Beruntunglah orang-orang sibuk dengan keburukannya sendiri. Onro sibuna degaga watu mitai jana to. Ajak kama gajah di semut di seberang lautan pite mata. Tapi gajah di pelupuk mata dehitai. Bicuna jana to maka cubu naruntuk manang. Tapi angke jana tanya patolopo na yolo na mata na dena itay. Oke, si diata dena yakilor ngide cekupung Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya malo mo kipale may tejata nasang ito panditata apa agaga. Nomor sidi ya kumelo ki malo mo mi tejata wajib ki mapunay guru. Yan ito kumakato bajumai pakato bae termasuk adab mendengarkan khutbah agi-agi nabahas pakato bae ali tak mana nak kena. Iya nabahas pakato bae iya make ali we pakena. Kato tu biasa tahu ustaznya macerama tersinggungi wae melo minagasa ustaznya. Ya sina singgungnya rohe. Ya sina sindire maunya terima kasih. Na podang iya jata iya salata supaya ipakanjaki wi aliwe. Nah itu kami malo mau minta jatah ya kong ke guru tak iya mitu guru itu malam tu podangi jatah masa kelak deki jadi berarti masa kekaya Makassar lah deki jadi berarti Makassar kan dia jangan kena macawat apa tadi guru itu berani jadi kami malo mau minta jatah wajib ki mapunai guru. Kemudian nomor 2 ya kami malo mau minta jatah nasang itu panditata sapa ki sahabat makanja ya sesahaba makanja iya ko salah ki mataru podanya makade salah ko. Kemudian apa tuju ki ako lala cocok lala tongangnya. Tapi ko cocok ki biasa-biasa bawa mi. Itu sahaba makanja itu. Ajak lalu tasapa sahaba anggota namo salah ki makade cocok. Ya. Namo salah ki makade cocok. Ajak memang ko cocok ki napa ada ki puangnya. Nason pagi apa? Na puji-puji ki kapan na puja-puja ki. Sahabat maka solangi. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, ya kumelo ki malo momite jata tacan mingito pada tak selap. Narampe nabi ta makada al mu'min mir'atul mu'min itu selenge can itu untuk ide. Jadi kong kato maka buat ja tai te jana bukan untuk dicerita. Tapi ya le camin. Misalnya kato ada kasar koi di, majak tasadi, kedua majak paling isadi koi kasar ki mak bicara, berarti iya dek to nawat dika Makassar mak bicara pasti majak to nasad dito. Ikon kato malah warang parata makaliling isadi, dan nawat diwala para warang parana to pakoyala warang parata makaliling isadi, berarti de nawat diwala warang parana to nasaba kowale warang parana to pasti makalilingi nasadi. Jadi betul naga tagalecce jo aleta sebelum tagalecce to. Ya, yala camming surah-surah salat. Kemudian nomor 4, Bapak Ibu sekalian, ya komelo ki malomo mi tai jata tai te kong kato cacaki. Ya, biasa itu to macaca ya komace iko idi tonga mana tu masuk polis sumpana tu tonga mana tu. Ya, biasa tu kong kato emosi ko idi jaka mana itu na tepu. Aja mo tama cai jolo. Dia tapi iro ini biasa na logi kong kato macet ko ini macet toki. Jadi kong kato macet ko ini tangkalinge mo jolo tonga mai itu na pauwe. Ya ko perlu kong kato macet ko ini bawa ki kertas si bawa polopen.
Kade bele ko jeko, bele nga iya. Maseke ko iko, maseke kaya supaya make. Ipakanjaki matu ero agak-agak. Itu saya punya guru di Yaman itu di Tarim itu namanya Habib Umar bin Hafiz itu. Itu beliau itu punya mertua namanya Habib Muhammad Al-Ahdar. Ya, gurunda. Kemudian sekaligus Imam Masjid Aga. Jadi Habib Muhammad Al-Ahdar ye jangan mi torunita jangan mi dia na puji mita jangan tuh. Dan karena si diwati pura masuk pajang nyisa, masuk pole masih dia, tiba-tiba angka jemaah na lo makan dekadai, sembarang na purangi. Sembarang na purangi. Tapi orang nanya itu panditata, mi cawa bawa mi. Mi cawa bawa mi. Cawa bawa mi. Waktu nanya pura niya kadai-kadai, mama ko niya to makadai-kadai, makadai to panditata. Engkamu pagamelo tapudangnya. Coba. Engkamu paga? Kode gaga, terima kasih banyak. Terima kasih nih. Terima kasih banyak. Tanah podo nawala kide ciloku kung Allah subhanahu wa ta'ala. Kode nagaga melo tapau, wadi nagali sumakuke kasi nasabab maluwasa ka de pawanri wani. Ay nama de nanya. Waktu nalatto yolo bolana makato-kato ibu kartang ko benina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu kartang langsung nakado benina terih pada anak-anak terih. Kita ni ko benina makide. Mana katerih ke? Jadi runange puli ka masumpa jang isa tiba-tiba ang kato makadeka maka dia beda na tabali mi ganay maka dia mama ko bama mangkalinga waktu kume lisu maka terima kasih lalu ki dece mi gitu ta jama mana katariki elo na mario ki maka dia kurang ngopa maka dia magi maka dia ero nange to maka dia kadeka ero nange to maka dia kadeka lattu maniolona baban na bolae na paisuku atiku mak dampengi wi magi tanya nange ko masige waktu ko nakade-kade wa dampeng memen menangka harus ada jarak dari masjid ke rumah. Itu tuh makanya itu makanya turuni tejana kemudian rojana turomelo matu pada cengnya. Ya. Ikon kato makade-kade ki sembaran purangi makade majak ko jeko ta purangi to majak memang ya na to majak memang aku ibahawa ni janita. Iya men to bahaya toro mengaku ki makanja kaya makanja to ya sekali makanja liwa malaikat bot tadi sesena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Ikon ketomangano iki ayat tewe ama ko bawa bahkan sampai dikatakan remu hati kita ini dalam hadits qudsi agana sepung Allah subhanahu wa ta'ala ana indah saya senantiasa bersama hamba-hambaku al munkasirati qulubuhum orang-orang yang hancur hatinya min ajali disebabkan karena aku nasepung ta'ala jadi ruatina hancur ini tapi dia mewah nasabab magai naite pung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah 3 tandanya hamba yako yakilora de ceko pung Allah subhanahu wa ta'ala ipapahangi mato agama malo muhadere turu yako engka pengajian kemudian nomor 2 dibikin zuhud hidupnya di dunia de na marigaga ya puna linoe asal kade gaga papoji ilalang hati ako linoe kemudian nomor 3 malo mo ke toromite jata sehingga nanya ero jata toromelo ke pakanjake nulena ya yala ada sifat tu pole pung Allah subhanahu wa ta'ala tongana pole pung Allah subhanahu wa ta'ala tasalana pole alena itu mak bicarai saya mohon ampun istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap hadirin bapak ibu saudara-saudari sekalian kama ada daku makasara dewa tungkai taparajika dampa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.